José Alberto Mujica benshi bazi ku izina rya Pepe niwe perezida isi yose ifata nka perezida ukenye ku isi kandi yarayoboye igihugu Kayirigwe. Ese kugira ngo afatwe nka perezida ukenye ku isi kandi yaratwaye manda y'imyaka 5 ariko akava ku butegetsi bamufata nk'ukenye byoba byaravuye he? Bahaye ikaze, nitwa Muragwa Moise. José Mujica yavutse mu mwaka w'1935 hari tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu. Akimara kuba perezida yanze kuba muri palais presidentiel, yanga kugendera mu modoka zihenze cyane zigenderamo abaperezida, ahubwo iwashimishwa no kugendera mu kamodoka kiwe gaciriritse ko mu bwoko bwa La Coccinelle. Hanyuma arangije imirimo yiwe yo kuba perezida, buri munsi yatahaga mu nzu yiwe mu muhana yaratuyemwo i Montevideo. Uyu mugabo agishika ku butegetsi yakunzwe na benshi, harimo urubyiruko ndetse n'abantu bantaho nikora, bamwe batagiraga ijambo. Abaheza ibice 80% by'umushahara wiwe, akabiheza batishoboye, hanyuma nawe utundi dusigaye akadukoresha. Amwe mu magambo yagize ati, umuntu ukenye si udafite, ahubwo nushaka kwikururira byinshi, ugashaka gutunga byinshi ariko kandi abandi batabifite. Kandi avuga ko nta cyagaciro gihari gisumba ubuzima, kandi kwicisha bugufi ariyo ntango y'ubwigenge. Yabwiye ikinyamakuru France 24 yuko ahageze kuri no saha yize byinshi cyane kuko yaciye mu buzima bubi, afungwa imyaka igera ku 15, harimo imyaka 2 yafunzwe afungirwa mu mwobo. Inshuti ziwe byari bikere. Ni perezida wafunzwe kandi yaciye mu bikomeye cyane kuko yafunzwe nabi ku ngoma y'igitugu yari yobowe n'abasirikare muri ico gihe mu gihugu cya Irigwe. Ariko ni perezida wasize amateka meza mu baturage kuko perezida wicisha bugufi, haciye hose bamukomeraga amashi kuko ni perezida utarashakaga yuko agira n'igisirikare kigenda kimucungereye. Wenyine yari yizeye umutekano kuko yarazi kubana n'abantu. Pepe Mujica yabaye perezida wa Irigwe kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Nubwo yafunzwe imyaka igera ku 15, yarahavuye aba umusenateri, yabaye ministre w'ubuhinzi, hanyuma aza kurangiza abaye perezida. Nubwo yaciye muri ibyo byose, nta mpamvu n'imwe amaze gufungurwa yatumye acika intege, ariko yarakomeje ararwana aharanira ubwigenge bwiwe, hanyuma nawe birangira abaye perezida. Ni perezida wandikisha amateka, ni perezida ufatwa nk'umuperezida ukenye ku isi. Ariko nubwo akenye, ariko nubwo ashyirwa ku rutonde rw'abantu bakenye, ariko kandi itwa yari afite yadusangiye n'abatari badufite. Kino kiganiro ushobora kandi kugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Muragwa Moise. Ndabashimiye ku mwanya mufata mugategerera ibiganiro byacu. Nimba kino kiganiro wagikunze, ushobora kandi kugisangiza n'abandi, cyangwa utarakora subscribe ugakora subscribe, hanyuma kugira ngo uzozikurikirana ibiganiro byacu by'ubutaha.